Upper Rangsali PS at Tumpen Hirangka Mai Karnipon. Cuma parang sali piasa hinpen. Apang sigi kadung pina kadong pilo la penda ke jetong rong saru besar la pen klan apa ajir puji pisman apang sigi kadong pilo pini ani jas mepet ni tum bangso perang ke tumpen kecing kicing wai lam klar sigi piji du bangso lam klar ke piji lam the bangke thangna kali je ke dam tang iru yang bong lam je sia channel long klang lo je aparong sali jas mepet emi school aputhak la bangso emi school aputhak ahem kawi banduriwal kawi lapen lang kijun kawi pothak se jasmet pet nongnu prai kiningji kiklang dulu si bangso pothak non jasmet pet ni tu mahin pen je aparong sali dak rong jasmet pet kia rong saru basardu lapen managing committee tumdu alang tumpen bangso alam klar pigi pusi pini bangso perang ke me Labangso Pirangke Amay Longkati Tongdun Lake Upper Rangsali, President Jameson Teron, Secretary Bursing Ronghang, SGB Hanse Asang Hupen Chinglong Upper Rangsali PS along Kitchegeding Atum Chitongdun. Lasi Sorkar Penangkele Development Akam Kidu Ana Banki Nang Lilo Pusining Chidunangji, Mate Jongdunangji, Kapre Skim Penching Lokido Tanga Hamu Ana Banki Dulu Pusi Paklangunangji. Lason Sila Kainko Trogduar Baguri MEC Constituency Angkang, Daithor Police Station ke Palo Upper Rangsali ME Skuralong JJMS Campaign, Contractor Timothy Singnar ke Klempon Langa Way Pukidamtang, Inkora Troxy Sirkep Surini Rankora ke Chomar ni Kapre News Generalong, Birta ke Klampon lake Ahokali. Ngache malabang so JJMS Scheme ke Klempon lake Surini Rakrenar Cap ani Kampensi Klempon a scheme lo. Si ilit numa parang salia PS long. Laso ME school long kijun kisok alang pene penceng lok somardom pene lahai kasik sak pene polam puthak bangse lahai birta isi hini dolo lase lahai birta puthak bangke alang sitame nangkera bre pulo itu ma MSc penceng lok Richard Tok di alang li nangkera nang itu pensi lang kaduwe paklo wolo sitame halaso sardom ta kisumana lam the bangke master dom ta isi hini alang tum ta mithang RDGP PSC mithang school fan misen nang ipu ke matha the pena join la alang tum ta lahai bangke isi kirim kibi kabe pena jok lang me ke heno lahai chima tha the si lasi hormu anu bage bang government menang PP bukan nang PP lo sta menon itu IM sar fan se bena kerap gitu nang PP lah pu bangsi da kisumana korte ingi tum bangke lahai birta kepale por lasi lasu nongno ke jo bangke lahai bangke kalidan nangi lasi non bangke itu man sose ke bangjian sitan sose ke mesenji la pena sose bang nangarap tang der ponang pitang der por bangke la mithang si ka use sek thelo pu bangsi lasi RDGP nei lai nang pitang ponon ta hormu ta do lasi nilhin begelam theta la ninggi thekir lasi la Richard wi phangke churu rete un e lasi lang li nang herap tang der pogelang li si nang pi nang pajir pot la hai hormu bangke nonda lang tengki ta do lang kadu ko yen ta la school hem long ta lang nang paklo wuran se lang li nang klem pilon si pinier yen ta lang avelang mi avelang po bangke la hai ke nong no ke jo bangke lasu badule la hai birta pi sita mi laso birta nongno ke jo bangke lake hinodagi lasi an suse alang li nangerap tang de ponang rap re pu bangke tumpu ne de por an suse itu masar da nangerap tang de polang li phanta se churu nang kogi churu wek nangi lasi lang li pan churu penili lam se Lasi labangso JJMS Scheme ke piningan ke ningkan popleng elo. Lasi, alang kabia bangke motor hinodak amat alanga vede lupusi aparang sali President Jameson Teron Pening Jepon. Lasi asapso ka hino bangke school teacher dum sitame kachilang dona kenang solo puta than bachini pontu. Lasi, pula langka wepu kaning jebe katulta ahoglo sitame munthi jedera ponlo. Lasi, nana jedia seroy nang puputa ning jepontu. Pen aparang sali development ang lilipin lang po kening jeundi ate ladak Monday Marquez San Mandira Longta ng Rablo. Pen committee horanta ng pilo. market set non da jo non la so market set along si non ni tum da la haya media la hai se me non ni tum la hai dak si ingni bom la market set along si la committee penita la hai si non ni tum da la so hem ta la aparong sili APS long la so market set long la so bojar hem long si non ni tum da la haya ame si ta min ni tum ingni bom
lasi lahai de nang kerap ko masih nang kerap Richard tok bile nang rap rete masih nang rap bang dolang lasi la lang li phan e churu ri une lasi Richard tok wi phan pen kino na mata kapre development tanang lielang lasi education em Richard Obia phan pajunu kar tang puta ning chepon lasi upper rang sali PS along ke development akama ve pin lang puke majok taning che un ache nili PS president hin pena masi ki puta ning chepon ki lapen ku SGB hin pen taning chepon ke nona mat ke pajunu kar tang do sonan ke do pusi ning che nang puta thandu Rasoha war kapiklar. Aprang koi non kapiklar per bangke non nangke klar in nangke do Richard Tobi EM la. Neli ke choro daji. Nasi adu nong le laki. Ahok pepen tanda ji. Na judu nong le tek penem ko matong pipilo ne la bang neli pu tek tek. Jun long lo la me de mile tum an ki tun ke kona pen lo. La so skin pen la so lang se ki jun lo mati. La so lang se heri han an ki tun lo mati. An kya we pu ke pu lo ente. Sin heno chat to situ. Ami sin heno chat lo la so mi sin bunai ne te la so lang ke heri rang we mati. An ke non heno chat lo mati ka bunai je pon trek kil. Bunai bom lo non ke din ang bom ke ako do thupo.